Sona sing terang arong serta lina singkan katalon pon. Veskar biang long along hirang kia bidong tumpin Keroni Police Station along pinpuralo kapajerda. Lakhan erke Hamren constituency kapalu Khonsing Teron sopo Long Sing Teron Sorkari Borkang Bora Kichu. Karbiang long ang kangalongta Christian adhorma tumpen Easter Sunday katalon pon. Aprangsi berta kelang arato anapan kardong pajero kardong. Non dili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arju ponsena. Di Pulam Dingrot 10 kilo Sona sing terang arong-along sertalin asengkan katalon. Pinijang mi po ni pai pli arni ada porpai trok si apor cikimo asai pensi sai pangceng pon. Porpai nerkep apor pen hon kejeng batili ke ap sonsori kacibung pencenglok ason-ason kapatu kacepate padopon. Lapen arni tili porpai isi pen rat amai pi padopon. Labangso rat amai pialong aluhi sarpo aman pen Karbianglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangapansi job hapon lo. Bon tak pate pek un iasai doko kajok cetong dun long ledat lo. La so jogalar ex-MLA bedyasing inglengsi cetong dun rong lo. Lapen kacok hapon aluhi tumpen cetong dun si jumesen alam the rata thengno jaitikang. Arni gang sampor pai trok pen lun kana malinta padoponji. Laso lun kana malina long rada sai klembang tingkreng rong pipensi ing puponpo. Lun kana malina long nong nam ka chetangklong lun sepo lun sipia tuma phanta phatpon luputa tirika mahin pen pherang kia tuma phan nang pachinidum. Mane lason lo Sona sing terang jitu SGB dinglok pen 1971 aningkan alangli Sona sing terang si mane SGB anghoi bang ding poning lo. Laso pendet si non pinianian bangke Sona sing terang jitu men pen 50 years mate sertalin kicok arni lopinian bangke. Lasi nili tum ladak laso sertalin ke mane aningkan bangle nangkiman kali. Lasi pinian kicok sini tum bangke rong si dak. Melapen aku tebok terai rongan pantan tum cihanglap. Non dak Sona sing akisam rong koi rapo nedo latum hananta gang brahma te cihanglap. Rong berong daga armua mane kibi githi angkem khar phanta nitum la soning arang alon alira camang pidun thapu sinitum hangilap la pencitong lo nitum pini ini isia general meeting hisap ta do ponlo la so meeting bang nitum alhi sarpu kacup khata do siam sarpansi johang rason sinitum data fix pakalo amat isia ada dorkar doko jone ba saikam doko jone siam sar bang bang ajok non la abarim MLA sar bidasing ingleng si alang di nang cetong lo la so mai long pini la si samjin pen ditum mai ta dopono la so sertalin long armu tan ditum long bang troksi baro troksi pen baro narke ba amuluk son cetong lo pen so meeting judat pen ditum anasan chupon pruilo non puta mane kitu tum mane do bom lang wang bom lang la son lo ditum pen ni ngarong arni mat ni ngarong alon ta chipi penong wen ditum la so baha mane sertalin na baha 50 years mane sertalin na baha la so joni ditum mane lunkan malinta bi ponji la si non mane lunse pu tum ta wangi lunse pi tum ta wangi la si non asapo ditum la non kichu go jono abang dolang la so tang de don te lunkan amalin aphan ditum cisik cedang po pangceng pon po Nijang Karbianglong Lakhan erkep Hamren constituency kaparlo kat terona rong Karlitang Khonsing terona sopo Sorkari Borkang Bora SGB puthot long sing teron kichothu Langtuk teron asu kat terona korte Khonsing terona sopo long sing teron SGB Central Lakha Pharu isira phokep Telehor angnam arong Sarbura bang krepli arat lapen bang swalong SGB bang Pharu phora thongkebra nerkep Harlong cobat Chandro Singh Ingleng alang lita cetong donci pinilabang somayalong RDP don. Long sing teron pen rat along lam ke jai pon ki kedam tang anta misen mi etajok non nilita la anso sesi ki klem kedam pamipo la pen rong rup setami kacari pon pamipo pu lam cak cipidon.
Lapen alang li phan rat pen sitami pini SGB ke colong pu aning ceparong renti. Lapen alang li amata aning ceparong pen pini labang suamai ing samjin pen pacun ponlong. Assam Assembly along Jagirut along BJP pen Karjabdut Pijas Hajarika alang Banghinia Perangke Tulsi Mantala pen Nujaran Islam atau mapan phone pen kether ke haba puthak West Karbi Anglong Perangkia bitungatung Kheroni Police Station along Pinpura Lok Pajirda Pijas Hajarika phan Prabjin pen Ingsai Nangji Pura Lapen Perangkia to mapan Gaf pen Raikom Nangji Pusi Pinpura Lualong Jongpon West Karbi Anglong Perangkia bitung pen Ning Duglo Lapen La Soputhak Pin Rempon Kheroni Police Station along Pinpura Lokapa Jerdamalong Joyram Kathar West Karbi Anglong District President Perangke Sanjoy Tokbi West Karbi Anglong District Secretary Chief Editor Hamrena Birta Kolokbor Borua Central Committee Members Konok Deuri Central Committee Members Biren Singh Inghi Kat News Channel Deputy CEO Ongdung Perangke Tung Chetongdung West Karbi Anglong Kheroni Thana long DGP Phan Parapsi isi Pinpura ro nang pajireglo Pinpura lo long nili tumke jong ponneson lo ke damtang jangmi poni phai siarni Jagirut along BJP pen MLA ki thurdun Piyush Hazarika alangli nili tum jirpo Perangkia jirpo aphan kether ke hap bangso puthaksi nili tum pini dak DGP Phan Panong si Pinpura ro nang pajirlo la senili tumge jong ponneson lo Piyush Hazarika Phan Prabjin pen akang sai padonangi lapen Perangke tum phan isi tumhan isi protection pineng government pen siding pon nang senili tum Pinpura ro long jong pon asi Prabjin pen Jagirut long FIR kipi bangso puthak DGP pen siding pon nang senili tum pini dak Pinpura long jong pon asi inut public leader inut rar songjapo la si Perangke Phan kether puthak ke nili tum Perangke butung tum ningduk lo asi alang tum pha alang li phan sodak pen pinrom pon lo busi nili tum pini West Karbi Anglong Journalist Union West Karbi Anglong District Committee pen si bangso puthak nili tum pinrem pon lo Karbi Anglong long ta Christian adhorom kirimatum pinijang mi poni phai pli arni break jam hawaralong church hemalong Easter Sunday katalon pon Lason si dai thor kaparlu lang parpan COJC Monduli penta Easter Sunday katalon Lapen Nilip Constituency Koilamati Baptist Church along Monduli atum penta Misen pen Easter Sunday katalon pon Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduga via phanta kardom